umva ukuri ngibi byiza bya kapusine. Kapusine benshi baragakoresha mu gushariza haba inzu zabo amajaride yabo niko benshi bagafata, ariko ni umuti haba ku mwana haba ku ukuze haba ku bubatsi n'abatarubaka bose inzego zose barakeneye kapusine. Ifise akamaro kayo mu itanguriro igice cyawo cya mbere umurongo wa 31 hatwereka Imana imaze kurema ibintu byose ku isi ibona byose ari byiza. Imana yabonye ari byiza byose, nuko ubwiza bwabyo byari bigiye kugirira akamaro abantu bose bo ku isi. Niyo mpamvu nino kapusine tugiye kubereka ibyiza byayo kugira muyikunde muyikoreshe, abatagafise mu ngo zabo batangure bagatere kuri uno munsi kababera umuti nagashurwe keza nkuko muri ko murakabona munabikurikirana. Niyo mpamvu kapusine ifise akamaro kanini cyane gakomeye. Icambere nuko ivura kandi kakinga abafashwe na virusi ya typhus. Iyo virusi nayo igategwa n'inda. Mumve neza ko kapusine no muti mwiza wabyo. Ikindi naco iyi kapusine irafasha ikanarinda ingwara zo kurukoba. Abantu bakunda gufurutirwa canke ingwara z'uduherehere tutagira impamvu, muze mukunda gukoresha kapusine kuyoga no kuyisiga, birafasha cyane abantu bafise mwe n'ivyo bibazo by'urukoba. Ikindi naco kapusine ifasha cyane ku bafise ingwara za tiroide. Tiroide cyane cyane imyingo itandukanye bazi bakunda kuyifata bitewe nuko ifise ivyunyunyu byiza kandi byinshi bifasha abantu bafise mwe nizo ngwara. Ikindi naco irarinda kandi gakinga abantu bafise ingwara zo mu mihogo, ama amygdale cyane cyane amangine n'izindi ngwara cyane cyane zo mu mihogo. Mubaze bakunda kapusine kugafata nka salade, birabavura kandi bikabafasha cyane. Ikindi naco nuko ivura umuhaha otite, bashobora gukanyiramwo akama kamwe k'amazi yayo mu gutwi abafise otite, n'umuti mwiza kandi cyane. Ikindi naco ivura ibice byo kwihagarikamo cyane cyane za vesi, uruhago nizo zira zose zituma umuntu aja kwihagarika. Kapusine ni umuti mwiza cyane. Ikindi naco ivura igitigu cyane cyane ama hepatite ko bakunda kuhafata nka salade cyane cyane bakaza bakanwa. Mumve neza ko ari umuti mwiza cyane. Byongeye kandi iyi kapusine isubiza imihango ku rutonde. Abakobwa n'abakenyezi bakunda kugira amaregre cyane cyane imihango cyane cyane baja mu bihe bigahindagurika, umwanya mu bikaza ari byinshi cyane, iminsi karenga undi ntibize. Uko guhindagurika kwa systeme cyane hormonale yabo cyane cyane mu bijanye n'imihango, mumve neza ko kapusine ari umuti mwiza. Ikindi naco irafasha ikavura amasinezite zananiranye. Mumve neza yuko baze bafata kapusine irabafasha cyane mu kubavura za sinezite. Ikindi naco iravura za meningite, ikavura za bronchite, iravura ibicurane, ikavura za nefrite. Ikindi naco iravura urukoba rukunda kuma rukadadarara. Mumve neza ko kapusine ari umuti mwiza wabyo. Ikindi naco iravura kandi gakiza abantu bakunda kugira ubuhanza. Mumve neza ko mu gitabo ca Corse mu bagurikirana umuganga yitwa George Pamplona Roger yaravyerekanye neza ko kapusine irafasha ku bantu bakunda kugira imishatsi icikagurika, ishitagurika n'ubuhanza, baze bakunda gufata kapusine. Bashaka kubugwanya ntibuze baze bakunda gufata kapusine. Ikindi naco iravura umusipa. Mumve neza ko ari ingwara ikunda gufata abagabo cyo kimwe n'abasore batandukanye. Iyo ngwara mumve neza yuko ikizwa na kapusine cyane. Mumve kandi ko iyi kapusine iravura kandi kanarinda gakinga udukoko dutera amacinya. Rero bantu b'Imana muri ko muradukurikirana mukunde iyi kapusine, iravura buri wese. Murumva neza ko haba umwana haba ubukuze haba umukenyezi haba ububatse n'utarubaka bakunde kapusine, kuko ni umuti urabavura bagatere mu ngo zabo, mugatere mu ngo zanyu, karabafasha kakabavura ingwara zitandukanye. Murumva neza yuko mufise farmasi mu rugi wanyu. Umva ukuri.